Inače, ovo ovdje uređeno igralište tada nije bilo u funkciji kad sam ja bio u školi, međutim mi smo iskorištavali školsko dvorište i iza ima školsko igralište koje je sad trenutno u funkciji parkinga i tu bi naravno i prije škole i nakon škole obavezno ostali na igri i na uživanju. Paralelno sa prvim razredom osnovne škole sam se upisao u Akademiju Hajduka. Obožavao sam balun, obožavao sam nogomet. 3 godine sam trenirao nogomet i eto, odvelo me, jednog dana me samo odvelo na bazen i sve ostalo, eto, jedna nova priča sportska. Eto, Noemi je sada ima 2 godine i 2 mjeseca, već je ona dosta narasla, dosta razumi, dosta i priča, tako da eto, bila je par puta na bazenu, svidjelo joj se, navijala je za tatu, to mi je drago, ali još nećemo ništa požurivati, ona kad vrijeme dođe ona će sama odlučiti di će i šta će, a drugo dijete je na putu, tako da eto, u 9. mjesec očekujemo i prinovu, proširenje obitelji i jako smo uzbuđeni. Uglavnom žena, ali ja isto naravno kad mogu i nije mi strano biti u kuži. Upoznali smo se, znači, taman kad je bila državna matura. Fakultetsko vrijeme smo bili skupa i normalno da je lakše imao s nju uza se. I to mi je davalo dodatnu energiju na poljima gdje mi je trebala ta energija.